Вот Гылмехер китабын таба алмайм. Гылмехер китабында анда пайгамбарның асык айткан сүзләре асан түшүндүрүп асык айтып айтайын. Сан килер шул ахыр заман дейтін асан хаванан темір құшылар ұшып кісілеріне кішілерді кетіп деген уақытта ғана аптыраған алдын дезатып қылар дейді. Қайыр уақыттардың самолетлар темір құшылардың кішілер ісілеріне айтып. Көтігіне қарап әлем баласы бүтін елді көріп отырады. Телевизор. Үйлерде яты шамдар янар деген харлыстар бар дейді. Құлақларына таш қойып күләшелер. Құлақларына таш қойып bir туған бір елде ұға екесі туған екесі елде ұға күләшерлер дегені. Мына сотығы телефон. Ешқандай пайғамбар бірге уже асыр етпелік айтты ғой. Ол Гылмехер кітабында оқыр. Бұл бірінші кітап өтмесін. Бұл Бәдуам 1906 жылда Қазанда басылған еді. Домбровский кітапханасында. Бұл еш басылған кітаптардың бірі. Бұл шиғыр менен теге динді аңлатқан, түркі тілінде аңлатқан бетінде. Аны оқып тәржімелерінен біләгеді. Бәдуам да ешткені бардыр. Мұна неме тіп айталар. Мұна әркім иманны білмәс деген. Әркәнні ақламас деген. Ол кіші мүмін көрмәс. Аллах деген бәдуам. İman bilmez hatınlar diyen, irge varsa hem anlar, irine haram anlar Allah diyor bedon diyor. Bunda şöyle dinde anlatkan edettiğin borunda dini şiirlerden bedin İdel Ural boyunda tevekler şu kitap intavga basılanlardan tevekler. Şimdi bu dini kitap. Temalar. Buna şarayet salavat diyen. Bunda iki kitap olarak. İki hilem muhtemelen onun yazılgan bitinde. Şuraya yoktu yine Kazan'da basılgan, bu Karimov'ların neyinde kitap hanahında basılgan. Bunda da neyinde Türk dilinde tercüme edilen mesela. Mesela ya Hakan diyenler şunun bastığında bu ya Hakan isimli kişinin yar diyen Cumhur kişisinde hoş bu ya gadil diyen buna dileğini kudretince okusa ta diyen ismini 20 lıkma itmek diyen. Da şöyle bulma Türk dilinde rakıtlayılan bunun telebizyon tilge yakınarak bitti de bana var sıkkına borun qarak dedi. Birinde kılsın. Haberlerde bana ondan başlangan. Kur'an'dan bittirik. Ayetler, sureler bitti. O tolu tuğuldu aslında bunun üstündeki kitapta tolu tuğul. Bana görünüp duran bana aslında kağıtlar oldu yine. Bunda mesela bizim tilge yakınlar. Bunda tip ibadetlerde öğretmen bu kitapta mesela tayammum kılıv ravuşetiyle mesela bunda. Yerinde mesela var. Onun da başlığını izah Allah Teala'ga iman diyen. Şimdi bu kitap bir kitaptın türlü bir derinde. Azan honunda okulatırgan doğa diyen mesela şular isarılgan onda. Namazlar diyen onda. Namazlar namaz başlığın. Onda nimeler var. Feriştelerine iman diyen. Allah Teala'nın kitaplarına iman diyen. Şöyle diyor. Yanaza namazı diyor bana onda mesela. Şimdi türlü. Bunda doğanı getirdiğinde de diyor ne? Şunun mağana diyor. Buna mağananın bizim anlayışlı diye tercüme ediliyor. Şimdi bu kitap bulgan. Bana aşılay. Şuna. Bunlar da mesela diyor bana aşı bayağı kitaplar var. Bunda diyor. Doğalarda buna Arap Türk dilinde la anlatkan buna ayrı Türk dilinde buna Arap dilinde şular buna billahi Arap dilinde anlatkan. Şunda kitap bunda ismi haklanmagan bana anakan. Bunda kitaplarda yışkına baskanlar. Buna doğalar koyganlar. Bab ziyandaş doğası diyen. Buna onda aslında etip koyulgan. Buna kurayım. Şunda eğerli. Bab diş ağrı olsun diyen bunda. Ziyandaş ol indi ne? Sudurgu.
Bap sul kulak üsün tigin. Bunda tige doğalar tige neysin? Tip yazılgan mana şolay. Kendük üsün tigin mana bunda. Şunday türlü. Neydi Kur'an yok mu? Yütel üsünde var mı mesela bunda? Türlü olgan mesela. Neydi? Şunday. Bular Yine kart ne? Balçalar ne? Işkımlayan bulgan. Nasıl? Onun olmagan mı? Yok, süregen. Süregen. bular da şunun gibi mesela 40 faraz beyane budur dedim. Bunda türlü ne? Şunday kitapların, şu akşaş kitapların örükleri. Buna bunu hala bir türlü basma Kur'an'dan bir ölüşü diyecek mi? Buna bu bunda Surat-ül Mülk diyen bunda. Bunda aşağı diyene bir ölüş. Yani Kur'an'ın kitabı aşağı. Bana bu bana Türkçe dilinde zorguna kitap. Bunun da hatta kitaptan inadaganda hakkında tutanlaralım. Baha iki tanka degende. Olay tipteki hirek, olay tipi adalarda ol. Bunun da kaleminin yazganlar belki hungarap diye okup karabız bunun da. Kaleminin bunda yaşayan kişiler yazgan. Baha yazganlar ol tercüme til Fathul Mülk diyen kitap. Türkçe tilinde bu. Bunda olungana hikayetler de yazılgan. Şu ayet bundan hikayet gibi yazılganlar. Bunda olungana türlü anlatmalar da var. Olungana kutlamalar da hatırlıyorlar. Ondan o şeyinde kağıtlarını okup karaba. Teşekkür ederim. Burada Türkçe tilinde Fazail Eşşehir diyen kitaptan bir basma türü. Burada basılgan dini neler öğretilen, talimatlar öğretilen. 19. buattan alıp başlarından tüyetirgele olayında. Basma, davga basma kitaplardan türlerinden bir türüyün. Ne yazılan mı? Aşbu katip ya aşbuğa da bilmedi. Awal aşbuğa kalk üstüme onda yazıp etmeden bir namalar. Yazıp etmeden. Ne kurah yazma. Taşı kun minan maturgan aytı işlegan, mana simerle işleganlar. Simerle işleganlar mana deytege ergende haklar sınmal aytıp yavurga maksus işlengan kurah yazma. Onda la türlü tege simerle koyulgan. Simerleri var. Hem maturinde basma maturgana. Bu Kur'an kitabı bitinde hem bir tur harf bilen basılmagan. Mana aşı bu kitap evet baş tavga mana ukuniska mana aşında tavga bitleri bolgan yabiş kan bitin şular düşüp kalgan ukuniska mana basılgan yeri yarılgan bolarını bu negan kitirilgan bolarga teş Türkiye'nin kitirilgan bolarga bu Kur'an şulay bolarga teş mana adakka neleri var mana inadakka biti bol hala evet bolarını ya ergende mana onda bir kağıtga beri şuaytıp alıp qayttım te belki uylawımsa men özüm gana faraz etip aytalam bana. Tege ne ya tege yakka barıp qaytkanlar, kazga barganda alıp qaytılar ihtimal. Ya hedin yakta bit bana qaydagana qarama tegene asir bolganlar de. Mana şul asirlerge bergen Kur'an bolarga teştip tawrap qoyan. Bol ikan sebep özümden fikirim şulay. Özümden tecrübeden nazar aytam. Oşu ne asirlerge berilgen kitaplardan bolup ihtimal. Bana okurga. Eserler olsa diyorsun ki. Asirçilik planlı. Plan davulganlarga bergenler. Planga bergenlerge Kur'an bola gitkenlerinde. Şul bolup ihtimal. Bana bunda bu dua var buna. Şayet Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de bana adak kılışları gına. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah diye şayrak. Bunlar dua gına var. Bunda aşlar. Şulay. Amına onun men qarayıp mıkan? Ko'rib tav qarashda qapılgına. Ondan erak. Bundraxim var. Bundraxim.
әші ташыны салып, бар ерлі барырлар mı? Yaramaz mı? Әсу таш дейі қадық өді. Бұлған әсу таш деген таш болған бетен. Ауыт бұзылғанда қуаты таш болады. Шуны ядып қойған. Хорогына. Одан ғана елған. Одан қара-қара. Мұнда әдір қаран-қарақтан ерек бетін. Бұны ғатығын ей. Бұл бір китаптың бір жерінен көсірілген көбірек. Мұндағы хабарларны ойлағанным. Бұллақтағы тарихқа қараған информация болу ихтималны ойлағаным. Оны олай оқтығынды. Бұл ашынаған әсіл таш дегені ғана. Әзіндек қарайды дейсің. Шындай мұна шылай китабында. Мұна ақтан енді, ақтан ғана көлмәкке бән тікәтірдім бұяуны деген. Бұялып бір мәсму аға қайым сізге хаттар яздым. Немекей? Юлаушылар етіп берсәмі. Юлаушылар елтіп берсәмі дегенде. Шундай бір немекей? Шиғыр көбірек бір юллар язып қойылған. Мұнан бір кіші yazған. Мұнда шулай. Махмуд мекан, Махаммад мекан. Бұл исемі ағайының. Рауыл маңы сәмі деген қойып оқылған Махмуд таулы өктіма. Мұнда әдір күн қараңғы өтінде шулай. Мұнда не язылғанда? Мұнда дұғалар оқу тұрағында мұнда ғарапса келе-келе әбетінде, шам бетінде, мұна бетінде. Кейті әтігіне әркім ирсе ки бір мүшкіл вақиқ болып дүниесіне қараң, осиетнама оқшап қия. Шул не? Мұна шул васияттың екен. Мұна васияттым бұлма андан деген васияттым бұлмaz. Яғни берген едім қабыл қылмадылар деп. Ғарабтікіне келеді. Я фамилия неме башқа әрді. Мұна бітінде язылған әдірек sıfırı дұрыс язылмаған. Теккәріс языларға. Мұна мұнда кипсеренсе язғандар. 1972 yılda, evet. Yılda vafat degan, mana ko'rasiz, vafat oldi degan, bo'ldi bilavatni, oldi. Mana G'abid Dil Vali ismi bo'libsa, Muxtar, evet. Mana bunda ya familiya boshlanib ketdi, ya isi o'li deb yozilgan bo'larga tesh o'sha yerda. Alif bilan vav u kelgan bo'lib ketdi shulay. Muxtar. Ya Muxtarov mekan. Ya Muxtarov mekan. Abdulvali Muxtarov bo'lar ehtimol. Muxtarov bo'lar ehtimol. Mana bu qabr taşı tabiiy toshni olganlarda qo'yganlar betinde. Bunda ismilar ko'rinmaganga bir nimalar ko'rinmagan bo'lib ketdi, evet. Ammo mana unda mana ko'rasiz, mana bir tomg'a bor, ko'rasiz. Mana unda tomg'a bilan bir tosh barni bitadi. Ana unda ko'rib tushirgan. Undalar men yigirga qambar debgina tomg'a bor. Undalar balki harf bilan ismi bo'lar ehtimol. Ammo bunda qoranimda ixtibor etdim. Mana bunda Zainullah deb yozilgan. Zaynullah. Mana bunda ekan to'g'ilman desa bir yil bor bo'lib mana bir ko'rinmaydi mana ko'rasiz. Mana Zaynullah degan kishining qabri. Bu 1971 bo'lib chiqdi. Mana evet. 1 8 7 1. Mana 1 8 7 1. Allah var. Mana bitin zagok yazılgan. Mana bunu Zaynullah deb o'qiyman demen. Mana shu yerda Zaynullah deb o'qiyman. Bunda
Бұл ауылдың, бұл яқтың бек көрнеклі кіші ерланған. Оның должности, вазифа болған, старшина. Ең mühimi мұнда бұнан алда бетінде бір заман ikkinchi ekspeditsiya kelganda Башқұрт халқының деген қорап көзлер бар. Мұнда шолық Башқұрт халқының деп yazғандар. Мұна ашынан башланғанда мұнда Башқұрт халқының дегенler. Старшина деген, деген evet. İşmurat Osman oğlu деген. Мұнда Дар әл Фанадин, Дар әл Бекаға деген мәңгілік юртқа рихлат айланы көсті деген. Несе яшында мұна келіп сыға 63 яшында 1883 елда деген. Мұна шундай көрінеклі кешінің бұл қабары бола. Күл бойында өсіп диелеріне сол микләк ашатып инте була, ауды куйларын хойып, өзінің куйлары була. Куен хойып, буларга биш бармаган, курбаган пешер ашатты. Атыгылар алтын монета менен төлөйлөр. Бул бабайга. Хәзерге безнең заманда интеге кафешка дигән шикелле. Булып чыгартынды. Шуның бул байлыкты күп янай. Ишмурат молла. Шай бәләкәй кадушкага ишек алдында утырган була. Алтыннан тутырала, өстен тутманан җавап куя. Һәммән дә теге тут кадушкага утырган күп кенә инде. Ике досы Любицкидан келгәндә бер вакытлар утырганда мактанган. Менә мин байлыкты күп инаным дигән. Һәт нимә инаның дигән. Тегеләр нимә инаның дигәннәр. Кадушканы түнкәргәндә күрһәткән исем байлыгын. Һәр күрһәткәс бу дуслары кунак булып биткәс кайтып китәләр. Атларында утырып. Юкка мен аларга күрсәттем инде бу байлыкты. Бу байлыгын үтәргәләр була итне кешен дип. Янап, арбага тиеп, апарып күмгән. Ул күмгән вакытта катын батымыр табалар, катын ахраглар. Катын әйтә, ул күмгәндә те аттың дугасы гына күренә инде. Ул где-то күл астында бердә барган яки сукырда бердә аттың дугасы мына калынлык дуга ул кайда күргән. Авыз китмәгән, ул бер җиргә күмгән инде. Итүнне яткан вакытларында атлар шакылдап сагып килгәс, яшь катын ыргып торалар сыгып. Мен тәрәткә дип сыгып китә. Сыгала булар йөгереп кирип килгән аталар, Мөнир әткән катынны. Яшь Мурат мулланы. Аталар. Ул теге катыны асып куйларын атаны куып сыгарып җибәрәләр, икере элүле торган тиргә үдәләктерләр. Ул касып кытыла. Шу дүмдең ары ягында, теге ягында 1912 елы беженецлар Украинадан киләләр. Ул Давид революция башланган 12 ел. Ул беженецларга барып яшенгән булган ул катын. Аның авылның халкы барып табалар ул катын, яшь катын. Катына харау булганда катын әйтә, мин үй башына менгәндә атын туга күренә, шунда алтыны күмде ди. Әнә шул Любецкидан ике дусы китереп аттылар аны ди. Әйдә кайт күрһәт урыннан дисәм, мин кайтмыйм, бар әйтмәйм, мин дә килеп үтерәләр дип, катына кайтмаган диләр. Ул алтыны харышында кайдагы күренгән аста.